nyuma y'uruzinduko rudasanzwe aherutse kugira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umujyanama wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yamaze kugera i Kigali mu masaha y'umugoroba w'ejo hashize, ndetse anagirana ibiganiro n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida wa Repubulika Paul Kagame. Akaba ari ibiganiro byibanze ku ngingo zitandukanye birimo umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibiganiro birebana n'ishoramari, ariko by'umwihariko ubufatanye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu byo mu karere birimo n'u Rwanda. Byo kukugarukaho kuri byinshi bitandukanye rero kubirebana n'ibyo uyu mugabo yaraye aganiriye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nkuko tugiye kubirebera hamwe muri amakuru ku buryo ubu urambuye. Jya munsi y'iyo video rero ukore kuri subscribe, sabone, unakande kunzogera iri hirya yo kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wabona amakuru mu gihe amaze gutegurwa no gutunganywa gatanu kuri gatanu. Tujye kurebera hamwe byinshi bitandukanye. Umujyanama mukuru wa perezida Donald Trump ku bibazo bya Afurika witwa Masad Bolosi yagiranye rero ibiganiro na perezida Paul Kagame byagarutse ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko rero abakuru b'ibihugu byombi barajwe ishinga no gushakira amahoro akarere, nkuko aya makuru abigarukaho ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, nibwo Bolosi yahuye na perezida Kagame hamwe n'itsinda bari kumwe. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro byaje gutangaza ko bagiranye ibiganiro byiza ku mikoranire igamije kugera ku mahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse na gahunda zo kongera ishoramari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzego z'ingenzi ku bukungu mu Rwanda ndetse no ku karere muri rusange. Mu kiganiro kandi n'abanyamakuru cyabereye kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bolosi yavuze ko we na perezida Kagame baganiriye ku mikoranire ya bugufi mu rugendo rugamije amahoro n'umutekano ndetse n'ubufatanye hagati y'ibihugu, kandi ko ashingiye ku bindi biganiro yari yagiranye na perezida Ruto wa Kenya, Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Museveni wa Uganda, hari ubushake bwo kugira ngo amahoro aboneke mu karere, nk'uko uyu mugabo yabigarutse. Yagize ati dushyigikiye umutekano n'ubusugire bw'ibihugu byose muri aka karere. Hari sosiyete nyinshi z'abanyamerika zashoye imari mu gihugu cy'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda ifite icyerekezo cyo kuba nyambere mu bukungu kandi ifite abaturage biteguye gushyigikira icyo cyerekezo. Twiteguye gukorana n'u Rwanda kugira ngo iyo ntego igerweho. Niyo mpamvu gushaka igisubizo cy'amakimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ingenzi cyane, kuko bizatuma amahirwe y'akarere atabyazwa umusaruro atangira gukoreshwa. Bolosi kandi yasobanuye ko mu biganiro yagiranye na perezida Kagame yasanze ashyigikiye icyo cyerekezo cyo kugira ngo amahoro aboneke, nk'uko aya makuru abigaruka. Yavuze ko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye ko amahoro aboneka mu karere, kandi ko aricyo perezida Donald Trump yiyemeje ku buyobozi bwe. Yagize ati turashaka kubona amahoro arambye mu karere. Perezida Trump ni perezida ushaka amahoro, ashyigikiye amahoro, niyo mpamvu turi hano, niyo mpamvu ndi hano. Arashaka ko ayo makimbirane arangira vuba. Yumva neza ko abaturage babaye bihagije, by'umwihariko muri aya makimbirane amaze imyaka irenga 30. Igihe kirageze ngo amahoro aboneke, nk'uko uyu mugabo yakomeje kubigaruka. Bolosi kandi yavuze ko uruzinduko rwe rutari rugamije gushyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda, ahubwo ko rero ikigamijwe ari amahoro arambye, nk'uko uyu mugabo yabitangarije rero kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali nyuma y'uruzinduko yagiriye hano mu gihugu cy'u Rwanda, anahura n'umukuru w'igihugu. Kubirebana n'uyu mugabo yaraherutse kugirira uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse anaganira byinshi bitandukanye na perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi, birimo rero ibirebana n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ariko by'umwihariko agaragaza ko nawe yifuza ko aya makimbirane ari mu karere agomba kuba yarangira, nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Agaragaza ko rero bimwe mu biganiro agiranye na Tshisekedi ndetse n'abakuru b'ibihugu bitandukanye barimo William Ruto wa Kenya, akaza Museveni wa Uganda ndetse n'abandi batandukanye rero yagendereye muri aka karere, icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyize imbere ari amahoro arambye, kugira ngo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibashe kuba zakorana n'ibi bihugu mu buryo burambye, nk'uko uyu mugabo yakomeje kugenda abigarukaho. Ni byinshi bitandukanye abakuru b'ibihugu rero cyangwa se iyi ntumwa ya perezida Donald Trump akaba umujyanama mu by'akarere yaganiriye nawe, ariko by'umwihariko rero ikitezwe no kureba uburyo izo nzira z'amahoro zashyirwa mu bikorwa kugira ngo gahunda zikomeze nk'uko byari isanzwe ku mpande zombi rero, cyane cyane ariko by'umwihariko impande zirebana n'umutekano muri aka kare. Tujye kwerekeza mu yandi makuru
nyuma yaho igihugu cy'Ububiligi gicanye umubano n'igihugu rero cy'igihugu cyangwa se nyuma yaho igihugu cy'u Rwanda gicanye umubano n'Ububiligi. Hari amakuru rero yavugaga byinshi bitandukanye kubirebana n'ibikorwa by'Ababiligi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mineduc rero yasabye Ecole Belge de Kigali kuva kuri programme y'imyigishirize y'Ububiligi nk'uko itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Uburezi hano mu gihugu cy'u Rwanda ribi itangazo. Urabizi ko rero iri shuri ribarizwamo Ababiligi ndetse na programme y'imyigishirize akaba ari iya Kibirigi. Minisiteri y'Uburezi Mineduc yamenyesheje abayobozi ba Ecole Belge de Kigali ko kuva muri Nzeri 2025 iri shuri rigomba kuba ryarahagaritse gukoresha programme y'imyigishirize ya Ababiligi. Ni mu gihe kandi ibaruwa igihe yabonye inafitiye kopi Mineduc yandikiye ubuyobozi bwa Ecole Belge de Kigali burimo rero Richard Rwihandagaza usanzwe ari umuyobozi w'ababyeyi akaba na perezida w'inama y'ubutegetsi ndetse n'utwe Delphine Vico usanzwe ari umuyobozi w'iryo shuri. Iyo baruwa kandi yohererejwe abo bayobozi kuwa 8 Mata 2025 ije nyuma y'uko guverinoma y'u Rwanda icanye umubano ndetse n'imikoranire n'Ububiligi bijyanye n'uko iki gihugu cyakunze kuyobora icengezamatwara rigamije gukomanyiriza u Rwanda ku bufatanya cyangwa se ku bufatanyabikorwa b'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi Mineduc yishingiyeho n'itangazo ry'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RDB ryo ku itariki ya 27 Werurwe 2025. Icyo gihe kandi RDB yabujije imiryango itari ya leta yaba yo mu gihugu na mpuzamahanga ishingiye ku myemerere ndetse nigamije inyungu rusange yanditse inakorera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda kugirana imikoranire iyo ari yo yose na guverinoma y'Ububiligi cyangwa ibigo biyishamikiyeho. Muri iyo baruwa kandi Mineduc rirakomeza igira iti turabagira inama yo gutangira gutegura ibikenewe byose kugira ngo mwimukire ku bindi uburyo rero bw'imyigishirize muzakoresha mu mwaka w'amashuri wa 2025-2026. Mineduc yijeje iri shuri ko izakomeza kurifasha muri uru rugendo rwo guhindura imikorere. Ikindi kandi ryiyongora ku myigishirize ya Ababiligi. Ecole Belge de Kigali ni rimwe mu mashuri akomeye cyane yatangiye gukorera mu Rwanda kuva mu mwaka w'1965 muri 2018 kandi yavuye mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali rwagati yimukira mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu buryo rero bwo kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi. Ikindi kandi nko muri 2022 muri 2023 ryigagamo abanyeshuri barenga 500 bigishwa n'abarimu 45. Aya mashuri kandi azwi nka Ecole Belge aboneka mu Rwanda, mu Burundi, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Maroc. Itangazo kandi RGB yatanze kuwa 27 Werurwe 2025 yakomeje ivuga ko nta nkunga, ubufasha, impano n'umusanzu mu by'amafaranga bigomba kwakirwa biturutse kuri guverinoma y'Ububiligi n'ibigo byabwo. Ikindi kandi bishamikiweho ndetse na gahunda zabwo zinyuranye. Ikindi kandi kuri ibyo harimo inkunga ku ngengo y'imari cyangwa se gushyigikira imishinga, ubufasha mu bya tekinike byatangwaga n'amafaranga yishyurwa cyangwa se yishyurwaga anyujijwe ku bindi bigo n'ibindi bitandukanye nk'uko iri tangazo ribigarukaho. Uru rwego kandi rufite imiyoborere mu nshingano rwakomeje rutangaza ko uzanyuranya n'aya mabwiriza azahanwa mu buryo bukomeye. Mu bihano kandi biteganyijwe harimo kuba umuryango ushobora guhagarikwa cyangwa kwamburwa uburenganzira hakurikijwe amategeko agenga imiryango itari ya leta, imiryango ishingiye ku myemerere ndetse n'ibigo. Hari n'ibindi byemezo kandi bishobora gufatwa ku bigo bizagaragara ko byatesheje agaciro iri tegeko kandi ryashyizweho hakurikijwe amategeko abigenga nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Urumva ko rero iri shuri kuva ko rero mu mpera z'uyu mwaka wa 2025 Ecole Belge de Kigali igomba rero guhindura programme zayo cyane cyane rero binyuze muri programme yajyaga yigishirizamo z'imyigishirize rero ikoreshwa mu gihugu cy'Ububiligi. Ubu ngubu rero bikaba bigomba guhinduka bagashaka indi programme umwaka w'amashuri 2025-2026 bagomba kwigishamo. Kandi Mineduc igatangaza ko yiteguye kubafasha mu buryo rero bwose bushoboka. Ibyo ngibi rero bikaba ari bimwe mu bigize
ibyo rero RDB iherutse gushyira ahagaragara ku miryango itandukanye nk'uko iri tangazo ryakomezaga kugenda ribigarukaho. Ni itangazo rero ryavugaga ko imiryango ishingiye ku myemerere n'igamije inyungu rusange yanditse inakorera ku butaka bw'u Rwanda itagomba kugirana imikoranire iyo ari yose na guverinoma y'Ububiligi cyangwa ibigo biyishamikiye. Imikoranire rero irimo ibikorwa bitandukanye birimo inkunga, birimo n'ibindi byose, kwakira amafaranga, uburyo rero busanzwe yaba umusanzu ndetse no kwakira inkunga zitandukanye n'ibindi byose bishamikiye kuri ibi byose bishobora gutangwa n'Ububiligi rero bikaba bitagomba kwemerwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, mu gihe rero u Rwanda rwacanye umubano n'igihugu cy'Ububiligi. Reka mbashimire, umunsi mwiza, mukomeze kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Inkuru zacu nakagaruka.